Eastern Karbi Anglong College Kacharia tum kalitang sumila rong hangpi alam ke puthak ahokpet akan sai ke hangpon. Kalitang sumila rong hangpi akar jok chom reng ni ki padudun jepan dokmo ka along ta chikimodun. Kardom pini prime tama berta long pen nili sami rupali timungpi non bertang tompen arjupanik tha. Jangmi poni phain koira pho ani Eastern Karbi Anglong College long kachari arisu e jangatum kalitang sumila rong hangpi aphan roha long king sanga sotum kacholang rempen apran karmu dia puthak ningduk chepaklang pon lapen ahok akang sai prapjin pen pivek nang jipupen ke hang padopon. Eastern Karbi Anglong College arisu e jangatum jangmi po ni phai inkoira pho arni adab apor methang asad lang che tokdun det aphi college ahong che tai pen chengsi hanjang lang so ahithi an armu che jeng padosi kalitang sumila rong hangpi thang api chokchi awi pin pen king sangang so ariding apran ke dam nang aputhak ningduk che paklang dun na pen sodak pen ahok akang sai pivek nang jipu ke hang padopon lason si aron ateng pen jongsi prap jin pen insai por pi purutang ti anso se akang tui ang ansitami chisong pon bom jipusi pherangkyang no lamthi nang jaidun munit apran ke endet akireng amat megi thordo ke chokchinai asailo lasi Prakash Chandra Borthakur lapen asopo Nayanmani Borthakur atumaphan kokthat pivek nangji ansi kalitang sumila akarjok aning insam jipusi nang pachinidun aprang si angdeng akachisong pangching pontanglo ahok akang sai long nitik ansuse chisong pon bom lang putang nang pachinidun hanjang lang sopen Jameson Teron lapen Frison Lekthi Karbi Daily News. Jangmi koira pho adigang sang por phai pholom dokmoka longkam teron akumlin achatailong KSA KLJA KLA KCS KEA lapen kaprek hamphanga songatum chelangsi kalitang sumila rong hangpi akarjong chomrengmi ke palidun long japhan milur chekaidun si chikimodun alang nitum kaningje pon atengke kalitang sumila rong hangpi aphan ahokpet akang sai long nangji lapen adai kido Prakash Chandra Borthakur lapen asopo Nayanmani Borthakur aphan kokthat pivek nangji lapen kalitang sumila rong hangpi ahema soraphan lak phokep compensation atangka Assam State Government pen pivek nangji pusi ke hang padopon lapen alang nitum kemang ateng pen chunchi tik aron ateng pen chesong pon bom jipusi nang pachinidun labang so sailong kadukawi dongmukak arat kedo ansitami chitong dun si ningduk pen kalitang sumila rong hangpi aphan milur chekai dun pen si chikimodun dongmukak pen Munirambi dena rong pen Rajibbi Karbi Daily News দুখী হাইবস্ত কৰিবলৈ চৰকাৰে যিটো দায়িত্ব আছে এইটো বিচাৰ কৰি পেলাই ফাঁচী কাঠত উৰুমাই দিবলৈ আমি দাবী কৰিছোঁ সুমিলা ৰহাংপিৰ আত্মা সন্মতিৰ অৰ্থে আমি আজি শোক প্ৰকাশ কৰাৰ এই দুখৰত আমি সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ টিম কাৰ্বি আংলং হৈ চেৰাপ চেতৌ পেন যেন কাৰ্লিটাং সুমিলা ৰংহাংপি আফান আহক পেট আকাংচাই লংপো আলাং লিতুমফান নিংথেল আথেমা सेंट्रल गवर्नमेंट तुम इसी स्लोगन दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुलासो आहिन पेन लांगदाम पुलोतांगते पिनी निलिहिन पेन तानिंगथे आलांगली आहोकबेट आकांग साइलोंगजी पुबांके लापेंते स्टेट गवर्नमेंट फान पिनी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल सर्बानंद सोनोवाल लापेंते आसाम अलोंग मा नॉर्थ ईस्ट अलोंग काचे थांग क्लोंग एनर्जेटिक मिनिस्टर माते लीडर आकाहाय हिमंत विश्व शर्मा आलांगली स्टमे नीलितुम ट्राइबल पुपेन नंग प्लाक फ्लिपेंसी नीलितुम फान ला कार्लितांग सुमिला रोंहांगपि अफान आहक पेट नंग साइ पिपन पो हुला अकाल फ्रीदा तो फान जेल के थाप चोटकली नीलितुम इनिंग सामसे लाबांके आलांगली अफान नीलितुम हिन पेन आदिमाना बांके लालो फांसी si pivek nang ji pubangsi nili tuhin pentame demand lo ako la bangke nili ningthe Assam government lapen Karbi Anglong Autonomous Council la government phanstame jen lasoa bang an nang pachun pidun po pubangsi nili ningthe lo ahok pet pen bangke lasila lo
Nomor 2 bangke ke for that a family tumhan pustame around 50 lakhs a compensation pinangji state government pen lata nili council government palalia ka prek state government Sarbanando Sonowal sir la pen Himanto Biswa Sharma ji a phanstame tuning rile thorla 50 lakhs of compensation should have to give for the victim family. Thank you. Pinyan ka sa ambil tabang kim laan si kang tampal iglo, dumi thami kurang tu.